ayam sabungan jika manang disanjung-sanjung, sekali kalah dalam galanggang nasib denai takat tuang kayu, sekali kalah dalam galanggang nasib denai takat tuang kayu. Itulah nan denai rasakan, mula denai baru mah tangga, ketika bapitih dan dipandang jika indah lengah nan tiba, ketika bapitih dan disayang jika indah banci pun tiba. Indah bagaram gulai itu nan tak rasa, adik sayang kadenai jika piti lai ada, indah bagaram gulai itu nan tak rasa, adik cinta kadenai jika piti lai ada. Denai rasakan, mula denai bermain cinta, ketika bapitih dan dipandang jika indah lengah pun tiba, ketika bapitih dan disayang jika indah banci pun tiba. Indah bagaram gulai itu nan tak rasa, adik cinta kadenai jika piti lai ada, indah bagaram gulai itu nan tak rasa, adik sayang kadenai jika piti lai ada, adik cinta kadenai jika piti lai ada. Terima kasih kembali kepada mesin.
Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat senior kami ya Bapak Boy. Thank you Pak Boy. Beliau merupakan salah satu pencipta lagu-lagu Minang ya. Terima kasih sudah datang.